پشتی گو باجار کوبانی هات رزگار کرن بشک مزن ج باجیر ویران ببو جبو و جی کمیته یک هات آوا کرن ج آلی دسته ریوبر آ کانتونا کوبانی دا بناوا کوردانسیونا جنوبا آوا کرنا کوبانی اف کمیته دست بکار خوا کرد لگوری بلگه این دست کمیته دا جسدی حیشتی ج باجیر ویران ببو دوسیا هری سرکل پیشامه راکرنا ویرانی و گمارا کو هاتی اج نتیجه شر خانی ناتین رو خواندن آویتن آویه اوا زیده چار حیوای هم لید خبتن جبو کار و خباتن جنوبا آوا کرنا هریما کوبانی گلک شانده این گو جباکوری کردستان تاوی آلاوین خود در باسی هریما کانتونا کوبانی ببون و دستگدان کردانسیونا جنوبا آوا کرنا کوبانی باکوری کردستانم هم سه حب مهندسم عطنا آلی کاری کوبانی دکن تو ما گلک ماکینه ما بلدی ما شارداری ما آمده وانه میادینه این باکوری کردستان شارداری ما تواتن ودرش با کو رین نوا کوبانی تمیز بکن تاخ كانوا من الكوماني تشي كانال باشوري كوماني صار تشلو دش من العرضه دسود الشانس ده وهي بنايات تضاهي تێزانین گۆ بەشێک ji cihê wêrankiriyê gۆ şerekî dijwar têda qewmî di navbajêr de hat helbijartin gۆ wek mewzexane bimîne ew cî gelek malên welatiyên Kobanê têda bûn kesên ku divirde cî bibin ew kesên ku metxefê de malê wan ew li vir wê tewîd bigirin û heman wext malbetên şehîdan ê ku nikanin avahî ava bikin ya ji wan re wê derbikeve. Rewşa bajarê Kobanê roj bi roj aram dibe û welatiyên Kobanê yên koçber bibûn ji sedema êrişa rêxistina Daişê li ser Kobanê êdî vedigerin warê xwe. Lê mal û taxên wan wêranin ew jî yek ji dijwariya got welatiyên Kobanê dikişînin. Ji ber wê jî pêwîstî heye got jinûva avakirina Kobanê bi lez û bez be. کوردانسیونا جنوبا آواکرنا کوبانی دست به مرحله دویمین کر جنوب آواکرنا کوبانی دا او جی لیکرنا تاخه کنو لباشوری باجار کوبانی محمود بالی دنگ امریکا کوبانی